Maayong buntag mga kapuso! Dungan natong tunaan this morning kung unsa ba kining occupational therapy. Kauban ang usa ka occupational therapist gikan sa Davao City na si Sir Seth Aladen. Good morning Sir Seth and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning po. Actually, okay lang po. I'm doing good as of now. Even though na merong pandemic, we are still thriving para makasurvive dito sa pandemic na ito. Mao gyud ni pangutana halos sa tanan sir unsa ba kining imong career or profession as an occupational therapist? So, ang occupational therapy po it is a profession that helps people across the lifespan. So, dili lang mi limited sa children, but we also cater geriatric patients or patients with neurological dysfunction such as stroke, Parkinson's disease, traumatic brain injury, as well as people na naay mga mental health disorders like bipolar, schizophrenia. So, kung matingala mo nga no, daghan kayo may ma-cater na mga clients, it is because ang goal gid sa occupational therapy is to help these people live independently. So for example, ang mga na-stroke na sila yung mga activities na meaningful na nawala sa ilaha tungod sa stroke. So amo silang ginatabangan na makabalik ug buhat did ato na mga activities. Ngano pud ba ka nag-decide Sir Seth nga mahimong usa ka occupational therapist? So actually it was my half brother, siya man gud naga-work pod siya with children with disabilities, and then kato siya ang naka-inspire sa ako ana, even though na sila disabilities kaya gihapon nila mag-live functionally sa atong society. And also coming from a SPED school, there sa Bangka, SPED Bangka, so dito na ako nakita na dili sayon para sa ilaha ang ilahang life, and then need gud nila og guidance from therapists or from other health professionals para kada makatabang sa ilahang mga kalisod na mga ma-experience diri sa ilahang life. Sa imuhang journey ba, Sir Seth, unsa po'y pinaka-challenging pod na aspect ang imuhang na-encounter or na-experience? So, at first is, during my college life, lisod yun humanon ang course. However, mas ma-motivate good ka na humanon ang course or i-pursue ang course because kabalo ka kung unsa ang imong i-look forward after the board exam and after studying or finishing the degree. Magdira nimo makita na lami sa feeling makatabang sa ilaha na limited lang kayo ang people na naay abilities to help them or people na maka-understand sa ilaha kung unsa ilang mga difficulties na ma-experience. Also, sa karon sa ako ang life as a professional, ang challenge na akong na-experience is dealing with with different clients. So, ang maisip man good nato is ang among ginabuhat is mura lang mig naga-play. However, lahi siya kada bata because although they have the same diagnosis, lahi man gud sila mga skills na present. So dapat may mag-work on among i-adjust among mga activities and interventions based kung unsa na skills ang naa sila karon, and hopefully ma-develop pa further into more advanced na mga skills. Any unforgettable experience din po in your career as an occupational therapist? Ang pinaka-unforgettable na experience working as an occupational therapist is kanang makakita kag progress as well as ang parents sa imong mga children makakita pud og progress. Lami kay sa feeling na maingnan kanila na teach kabalo na gud siya mag-crawl karon. So di ba masking simple lang na crawling or simple na walking kay happy na kaayo sila ato. So maka-happy po siya because tanan imong efforts na giput into giput into work kay nag-pay off ra pod siya. Alang sa mga nagahandom nga mas tun-an pa ang occupational therapy, unsang imong mensahe alang kanila? So, ano lang siya, ang atong purpose man good is to serve. So let us not forget na mag-give good og ato ang utmost effort to provide quality services sa atong mga clients. And then, to our future therapists or future occupational therapists, ayaw mo stop kung asa na mo karon or if ever naga-doubt mo,
if mahuman ba ninyo ang profession or kanang if para ba sa inyo ang occupational therapy, marag ang inyo lang isipon is if naamoy heart of service, then you belong in occupational therapy. And since we are celebrating the World Children's Month, any message po sa ating mga viewers? Hilabi na kadto nga dunay mga miyembro sa ilahang pamilya nga naay mga special needs. To the families who have children with disabilities, let's continue to help them, help them parang achieve more milestones, gain more skills, and then let us not look into the disability, but let us see them as a children talaga. And then we know that they are also capable of gaining the same benefits sa mga normal children. Murag dili nato sila kailangan i-isolate, and atong buhaton is dapat i-include ni nato sila sa atong society because having a disability does not make them any less. Okay, they are also children na naga-enjoy, need pod og activities sa life, and we should give them kung unsa ang rights na naa sila. And finally, na ba kay gusto po nga i-greet or gusto po pasalamatan, Sir Seth? So I would like to thank my family, and then ang family sa akong partner, our friends, our colleagues na nag-support gyud sa clinic or sa hub. And then I would also like to thank our clients na naga-continue og support sa hub, and we will continue to strive hard para maka-provide og quality service sa inyo ha. Daghan kaayong salamat, Sir Seth Aladin, sa paghatag sa imuhang panahon kanang buntaga dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Thank you rin po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.